Il-membru parlamentari Ewropew Britanniku Nigel Farage stansa kemm hemm segwaċi tal-grupp terroristiku ISIS li daħlu fl-Ewropa grazzi għal uffiċjal f'Kastilja li jinsab akkużati li bih eluf ta' viżas għall-aċċess fl-Unjoni Ewropea fil-Libja. Dil-mistoqsija qamet wara li ħarġet pubblika allegazzjoni ta' frodi ta' viżas mediċi fil-Libja mill-Konsolat Malti fi Tripli, b'total li jilħaq sa 88,000 viża mibjuwa. Il-ġimgħa li għaddiet quddiem il-qorti f'Malta sar magħruf li hemm 5 Libjani illi lesti li jiġdu jagħtu testimonjanza tagħhom dwar flus li ntalbu minn uffiċjal f'Kastilja Neville Gaffa sabiex tinħarġilhom il-viża. Yes, Neville Gaffa, yes. So, And this man, I meet him twice time, and after that, one time I'm in Malta, and that time I'm in the Malta. And I go to his office with Mr. Khalid. In that time, we have 22 person urgent. We need to send him in Malta to get the treatment. And we talk about with him, and he say he is need 175. Is need one. Blarbi. 1,750,000, yes. Euro. 1,750,000 euro. Euro to send a plane? Yeah. Yes. It's the tuition fee for the 22 person. For 22 persons, he asked you for 1.7 million euro. 1,750,000. Iżda mhuwiex biss Farage li qed isegwi dan l-allegat beħ illegali ta' viżas minn uffiċjal f'Kastilja fil-Libja. Anke l-Europarlamentari Slovak u ċermen tal-Moviment Politiku Ewropew Kristjan Branislav Skripek. Skripek qal li huwa jemmen li l-Gvern Malti u l-Pulizija qed jippruvaw jaħbu dan il-każ mifni l-legalitajiet. Dan fil-waqt li jenfasizza li huwa possibbli li minn dan il-beħ ta' viżas fil-Libja jista' jkun li numru ta' terroristi tal-ISIS kisbu l-permess biex jidħlu f'żoni Schengen u bekk ikollhom aċċess biex jidħlu f'numru ta' pajjiżi Ewropej. Waqt id-diskors tiegħu fil-Kumitat Parlamentari tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet ċivili, ġustizzja u l-intern, saħansitra saret referenza għal possibilità li l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia huwa marbut ma' dan il-każ.